Andreja je prava djevojka koja živi svoj život svojih godina, vesela, voli glazbu, voli tjelesni, voli vježbati. Ja sam Andreja Kašek, živim u Potomču, u Novom Zagrebu. Imam 24 godine. Počela sam pisati prije 20 godina. To mi je velika ljubav i to je najveća sila u mom životu. Pa ja sam iskrena, pozitivna, mudra, vesela djevojka. Down sindrom je stanje. To su djeca koja u svojoj kromosomskoj slici imaju jedan kromosom više. Već kod prve diobe, kod začeća, dolazi do mutacije stanica i taj jedan kromosom viška se javlja. Tako da on nosi sa sobom određene karakteristike koje imaju djeca sa Down sindromom. Udruga za sindrom Down je udruga u kojoj su učlanjeni roditelji koji imaju djecu sa Down sindromom. Mislim da udruga ima negdje preko 200 članova i tu su uglavnom dolaze djeca u našu udrugu na logo i defektološke vježbe. Unutar udruge je radionica u kojoj se za sada nalazi samo 6 korisnika, to su odrasli od 20 do 41 godine, koji su ovdje svaki dan od pola 8 do 14 sati, gdje se provodi njihova psihosocijalna rehabilitacija, gdje se oni druže, neke nove sposobnosti njihove razvijamo, zadržavamo one postojaće, ponavljamo, družimo se, izlazimo van, radimo na njihovoj daljoj socijalizaciji, dok recimo mali dolaze kod našeg logopeda i defektologa na vježbu. Željko, lijepo su. Da, dobro ona boja. Drži se zatvorene linije, ne prelazi puno. Mama. Moja mama je lijepa. Ima najljepše oči. Moja mama pružila mi je toliko ljubavi. Puno mu znači. Mama ima dobro srce. Moja mama je nježna i osjećajna je. Moja mama mi je sve. Ali ti nisi znala za to. Ti si me stvorila kao Down sindrom. Ovo mi je najljepši san u životu. Hvala ti, mama, za sve.